Bona liyandawo inkosi ya. Nxa ebheka bona athi ayikhona manje. Kumele ngihambe ngiyefika la bamtshela ukuthi kuze uzofika kithi la akulula. Wena usesemncane wena. Silabantu phakathi ebandleni uNkulunkulu akhuluma izinto kibo abatshele lokuthi hamba 7 days entabeni uyethandaza abese yobuza kulabo abahleli la bathi akuchiphanga sebemilapha sebethandiwa lo mhlaba usubathanda lo mhlaba subenza abantu abaphakemeyo lo mhlaba usubapromota ukuze linelivelane libezwe. Hallelujah bangcwele. Amen. Uyamangala lesigaba sesibaphapaza akulabantu abanje so lo muntu uvela powerful kakhulu benzela ukuthi ahlale lapha umehlezi lapha uyabela ivimbile. Hallelujah. Uyabona uma uphuma ngamandla ususiya ngani impevuka lapha iyanisesabela kuze kumkhumbulise ukuthi abantwana bakweSrayeli nxa bephuma eGibhithe abazange babona amabhizi emuva le. Bawabona sebesemangweni la. So ubonakala ukuthi laba abantu sebesenzani sebehamba. Bathi besasuka la bekukatshanga ukuthi abayindawo lapha. Bazaba seduzane. Lalelani lezi zinto zichaba hambayo. Amen. Ungabona ungaziboni yisayini ukuthi uzowaphumela la. Uke wakhonza wabona ukuthi kule nhlupho kodwa susidla ipentsheni la. Hallelujah. Kunabantu abangafuni ukuthi abazalwane baphakame yena engasuye okhulumileyo manje ukuthi yenza lokho. Ngikubona ibandla lihleli manje. Kulabantu abakhonza ngokuthi hayi ezilong ngivunyelwe ngubani ukuthi kuyahambeka. But abantu abamazi uJehova abayimuzwayo ekhuluma le ababonayo lapha bayakhona abale direction yamazulu abalandaba bayathukuza ngamandla uma befika lapha kuthiwe phela uzwile ukuthi laba abantu bakukhuluma njani athi ngiyahamba mina angifuni ukulizwa linele ukukhulumayo lokho ukukhuluma salandakho. Hallelujah. Amen. Ngabe fika lapha kuthiwe vukani nina ngoba umuntu usahamba man. Yabona ukuthi uma ungakhangela uJehova akakulingi akubuyi izilingo ezingaphezulu kwakho. Nxa udlula kulesi sigaba ukuthi lazo kumele zibe njani zingani ziyaqanza uhamba zingani ziyaqanza lapho uyofika khona uzafika nawe ususithi sengiphelelwa ngamandla lapha ngisela direction kodwa ngiyambona engimfunayo ngiyakhona mina angikuma ngiyakhona. Hallelujah. Amen. Yabona uSamson bamqeda kodwa uyafika lapho uthi ngilohambo ngiyamuzwa manje and uJobo nyaluzwa ngaphakathi kodwa ngiswela umuntu ongangisiza angincedise ngize ngiyexhumana lalo muntu uma ngamchuma. Inkosi yami nansi into engithandayo ayithoye wathi Nkosi ngipha amandla kube kanye ngoba ngawusuku lesi stage sokukhuluma ukufa kuwe sokukhuluma yonke into susithi ngakuyikufa ngiyafela khona. Ibandla libiziwe. Hallelujah. Amen. Kodwa lalelani litshele indaba kaJehova kunalo yedwa umuntu ozakutshela ukuthi ihanjwa njani.